iti Masakbayan. Ada ako na pong, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos apok. Kasla na mambanog tila nga masimbang pad. Ado ngamin ti agatang itay ti groserya apong. Isa nagmalmalam ama kumikom kami. Kalkalpas ngamin ti sweldo. Iso nga ado ti agatang. Ay, wala apok. Iso nga ado ako nam ti tao iti groserya. Kabalam ka di pay apok. Wana pong, didak pagdanagan. Ay, naimbaglaangan, tadimakil ka na singpot apok. Uray sa bali ti trato ti amamken ka. Agbaliw tumutlaang ni tatang apong. Anyang agbaliw, manipod kinaubing mo, kastan ti trato na ken ka. Sa bali ka dagiti kakabsat mo. Kanayon ko nga rod abagbagaan, ngam natangken ti ulo na. Iso asya ko ti agkidkid daw iti pasensya apok. Awan ti rumbeng nga kidawan nyo iti pamakawan apong. Amak ni tatang, kat kabaalak nga ibturan na gitar aramidan na kanyak. Agyaman na kapok, taman nakaawat ka nga anak. Kay mga anan tatang. Sumango kamutan dito'y Dario. Agkapayak lang nanang at trabaho mi ita kada pare ansyong. Sige, taitimplaan kayon iti kape tatang. Saanin, siyakon. Kabalak pa'y matla timplaan ti kapik. Sanak pa'y nga inudil. Ay unay kamutan Dario. Kaya't laang matnay ta anak mo apagserbyan na ka. Kastakit din ti bagam. Apay nga minaya pati sakit pakasaknan na. Sige, no diyo kayat. Okay lang tatang. Mangan ka kadilatan, tapno makapanaw kan. Mapan ka niti trabaho. Uwan tatang. Uwan gayam. Adoy ti sweldok tatang. Mga no damasapol abayadan ni ading ko'y eskwilaan. Talaga nga dati bayadan na. Nay, papadamon ngay Dario. Kunak manog kape ka. Jaya ko na yun na paraan siyong magkape. Inakon. Makitam ti aramid day tanalaing alalaki. Di pa'y agyaman itintad mo asweldom. Bayan yun apong. Naruwama ko nitikas din nga ugali ni tatang. Sarita taman si Kadariaw. Apay ka din nanang. Ibagayon na anya day tatani. Nabanugak. Apay, di mo amaw dyan naramid mo ka ni Minay tay bigat. Nabainan pa iti imbaga. Anya ko mga iti pakapabainan na. Awan matimbagak amadikan ko na nanang. Apay ayakas takakan ko na anak ko. Nakasingsingpot di anak mo. Iso ti pagnumnum aramita. Pinagtrabaho madagos, di mo pa'y pinagtuloy iti panagadal na. Ay nananang, babae ni Mina. Pagadalam, makiasawan tumutlaan. Di ko namkit day, uray anya ter aramidan ni Mina. Talaga kagurguram nga aging gaita. Nagrabaw ti rason mo Dario, no aapay akas ta ti tratom kankwana. Karuprupa na ngamin unay ti palangkantis nga inana. Isa tunggal makit-kita. May palagip kanyak day dya babae. Kat agburuk adagos ti darak. Apay, basol na no apay akarupropa na dya inana. Anak mo ni Mina, saan mo nga ipada iti inana ti apukok? Malagip ko man ang dyawanan bay na babae. Binaybayan ng dagiti anak na. Kinaykayat nanti si Murot iti lalaki na. Iso nga ro, darumbang asikati mangurnos iti pamilyam.
dagiti anak mo. Saan mo napanunutan di asawam? Ipatag mo dagiti anak mo. Taisudan to ti pagsadagam inton lumakay ka. Uy, Beshi! Apakas na tilangam. Kasla ka na napukawan ni Timilyones. Awan, adala na lagit ko. Asus! Amuklatan na niya daita. Awan mo ti boyfriend mo. Iso asigurado ak ani tatang mo manen ti pampanunutem. Apay nga binaya. Diyak nga rod maawatan. Uray kasano ti aramida ka panangya si dagitirik na kankwana. Awan latta ti mama ay na. Mas daw ka pa lang, Beshi. Sana yakong nam, amanipot pinanawan na kayo ni nanang mo kat kastan ti trato kon ka ni tatang mo. Wan nga rod. Ngam ko naknagbaliw mo't laang. Ngam, saan mo't? Natamnay latta ti panakilangan na kanya. Saan nakas ka dagiti kakabsat ko? Ay, kat pangasulanday ta, ah. Si kalangarudan ti tumultulong ka ng kuwana. Di pa ilagyaman mo. Ay, na Beshi, nasingpot kakit di takabailam nga inal daw, akas na ipagpakita ni tatang bukang ka. Ay, no siya klaang dahi ta, kiber, oray awan. Naimpaglaangan, tada ni apong ko abakat akanayon amang isaksakit kanyak. Kat, aging kat kaano akas na aramid na? Kabailam pa'y, Beshi? Natural lang siguro masakit anak. Ngam, mandurak pa'y. Patpatgag namin unay ni tatang ko. Nabati kami nga agkakabsat iti poder ni tatang. Kat manipod idi, awanan ti damag mi maipapan iti inami. Kanayon mo't idin ang napudot ti dara kanyak ni tatang, gapot akaruprupak kanuunay ni nanang ko. Indak kala kundi kasjay akababalin ni tatang ko manang, nga aging ga idi siya kun timangmangged para iti pamilyami. Saan nat a pinagtuloy a pinagadal ni tatang, tatirason na, makiasawa tumatlaang kano. Jack matan in pirit, iso ang nagsapulak-laangan iti trabaho. Nakasarrekak iti may sa agroserya, kat amin amat matgadak, it-itad ko iti amak, gaputanam na maak na agbaliw ti trato na kanyak, nam napaayak manang. Naimbaglaangan, taadda ni apong ko abakat, akanayon amang isakit kanya. Dakon, nanang. Ay sos, kastaon ay mananabartak mo Dario. Di ka maan-anawa nga umininom iti arak. Bayandag ka dilang, nanang. Tanong malipatag jay balang kantis nga sawak. Wen, gamtunggal makainom ka, kanayon mo nga iso ti malagip mo. Di parparigatam lang ti bagay. Nala, subrakan. Agamak, nanang. Ay, Mga torturong ako. na,
Ay, naikandaryo. Apong, agan ano ni tatang? Ay, kat nabartak mananda. Aday ta, inyong dagnan di ta supa. Mabit lang apong, mga laki di pang banyos ko kankwana. Ay, bayamaw na gunggunana. Namin anaw nga imbagak nga idyan ng tiagbartak. Ngam ar-aramidan na mutlat ta. Kasimot ni tatang apong, bayan yun abanyusa, tapno mapreskwan ti bagina. Dala, sige nga rudapok, si katibaka amaw. Ay, na yun na ito'y atao. Nagsakit ti ulo ka. Kasanaw kat nabarbartak kay dirabi ang nagawid. Naimbagta na surutan pa'y ti pagawidam. Tsak narotam mo no ka sa mga nakaawit ak nanang. Nakadumi kami ti minom ka dagiti kakaduak. Ang mga no agsakit ka ba't itikas tangar aramidam si kadaryaw. Sapay saan ka amang mga no agin inom ka. Apay ko mga agsakitak nga eh. Dahil nga ti pang-relax ko iti bagik tunggal malpas ti trabaho. Di ka lagbain. Diyanak mo asaan mo akay kaya tinangban banyos kan kay dirabi eh. Apay, imbaga kaya banyusan nak. Masyan nga rod kan ka iso abinanyusan na ka. Nakakita mo iti anak ang mga sikaso iti amaan na barbartak. Nagala sakit kitaan. Kat basol na na. Jack mat imbaw na banyusan nak. Jack binilin nga si kasunak. Di mo tawan ti trabaho mo ita si kami na. Awan tatang, day off ko ita. Nasayat nga rin no kasta. Ako kusam amin na mo rin taglaba ka. At napapanan mi kadagiti kakabsat mo. Ha? Papanan nyo tatang? Mabalin ti sumurot? Sanain, mabit kami lang. Tulungan lang ni apong mo dito balay. Tani, nagado ti matrabaho dito eh. Sige nga ron tatang. Kanagluto kanto ni tikanan nyo ko ni apong mo ah. Di na kami ilaklakam, tamangan kami tulangan ni Jarwar. Uwan tatang. Nay, apay nagita nagado abor nga inakukos mo apaok. Ilabak kano ko na ni tatang, apong. Adamin na pananda kadaading ko. Apay ngay adida ka insuraut. Kakaiso na nga awad trabaho ita. Sana na apong. Tapno adamay ring pasko at trabaho dito eh. Adan tuman trabaho ko ninton bigat. Day tagarod katapok. Iso arumbang ko mga agin inanaka. Awano, simburot ka mo na pa nagpasyar. Ay, talaga dya, ma'am. Di na ang bauter aramidan na. Bayan nyo na apong. Tapno makabanding na matagiti kakabsat ko. Ay, sige nga ron apong. Inaklabaanan dagito eh. Tapno makaluto ak pa iti pangal daw tayo. Ay, sakto na pok. Sakod tagluto. Saan ka nung nga ilakam da tatang? Tamangan danton ijarwar. Kastaya. Ay, talaga sa bali ti arami dya, ma'am. Ay na, makapasuron talaga.
ngam nalabit ang nairwama kon iti kasjay akasasaad ko iti balay mi. Ingka gumaak na rod atong palon amin nga ibaga ni tatang. Kan sinaysayaat ko ti trabaho, tapno adda maiyawat ko asweldo kan ni tatang. Niapong ko abaket ti mangpatpatibker iti pakinakam ko. Iso ama ibturak ti amin nga aramiden kanyak ti ama. Pasaray babalawan mo't dadi ti kakabsat ko ti aramiden ni tatang. Ngam imbaga asaandan nga ikan kano. Ti importante, kat maipapaayan ida ni tatang iti umno nga atensyon. Naglabas pa'y dagiti aldaw manang, aging gaadinten daytoy apadten. Apong, saan pa arimor ni tatang iti silid na? Aldawan Ay, wun nga rod apok. Na mga no nakaturog pa, tagsaksakit ka no ti tiyanda idirabi Ha? Apay ka no, Apong? Ay, diyak ang buwa. Si Mang Putmut ngagsaksakit ti tiyanda, isa pinagtubar ko iti agas. Daitan, di ka na yun nga ibagakin kwa na. Naglaing tumot ngamin nga ginom iti arak. Tinamaw ang makapadakas ti danda ni Inal daw apa nagbartek na. Day tangarod mo ti babalawak, Apong. Kasano nga rod ang malipatan na ni Nanang, no kanayon mo't ang malagip na tunggal mabartek. Parparigatan na laeng ti magina. Ngam jay inayaw. Adday jay nga imas ti biag na iti sidong tinangisukatan na kadakayaw. Anya na dya paok. Apong, iti silid ni tatang dayjay. Intay kitaan, ang mga noon niyang tinapasamak kang kuana. Diyos ko, anyan dayto ang napasamak iti amayaw. Kalaat nga ron daytoy, Apong. Ang mga no nabayagan nga damarikrik na ni tatang, ngam di na laang ikan kano. Ay kasanaw kat jay mo't arak into na rin na, nga uray adda siguron marikrik na na. Urayan tayo no niya ti baga ti Dr. Apong. Masapol ngamin ti laboratory test, kano niya pa'y nga eksaminan da kan kuana. Tapno maamonda no niya talaga ti sakit na. Ay, sapa iawan makukwarta tayo, apok. Di kay agdanag, Apong. Siyak ti makamo. Umutang ak iti amok, kat ikarok tulaangan iti panagtrabaho iti groserya. Ay na, pasensya ka na, apok. No si kamanin ti maturturan. Pagyamanak, tauray sana nasaya at kan katiamam kat as-asikaswam latta. Napatag kanyak ni tatang, Apong. Iso nga aramidak ti amin. Tapno umatidog pa'y tibiyag na. Anya? Ate, hospital ni tatang mo ko na, Beshi. Un, Beshi, intaray mi itay bigat. Kat ururayan mi noon niya ti resulta ti laboratory test na. Kan daduma pa nga examination. Tapno maamuan mi ti sakit na. Allah! Ay, una yun. Apingar nga may kapailangan dito groceria, Beshi. Umay ko la kasarita ni boss. Ibaga ka sa anak pa ang makasarap. Kan bumaliak. Tapno adagastusan mi iji ospital. Si kamanan ti maturturan, Beshi. Anya nga, Rod. Talaga siguro akastoy ti papel ko iti abiyag, Beshi. Masapol nga ipamuspusak ti usaran mi iji ospital.
Kaya't ko amagasan pa'y ni tatang ko. Bili, baka talaga kun ka, Beshi. Nagsingpad kang anak. Saan ka nagimulay ti sakit tinakam, iti amam? Amak dayjay. Rumbang laang nga aramidak ti amin para ken kuana. Dan resulta ti panaka-examen ni tatang. Anya ka do ti sakit ni tatang mo, apok. Ada kanser na iti dalam, apong. Anya, ay Diyos ko. Agad, anya nga iti ko na ti doktor, may papan iti sakit ti amam. Nakaro ka nun, apong. Kat nagramaraman. Isumadlagaya makas di tinapasamak. Kung na ti doktor ano nasapsapa pa'y kumana duktalan. Nalabit ang maagasan pa'y kuma. Kunak to pa'y kat. Amok latan nga danan-an na yan na kadagiti kalabas. Ngamdi na ingkas kaso. Oo na yan ni tatang. Na hindi pa'y kumana amuan tayo. Na ipaagas tayo pa'y kuma. Basol na batlaang apok. Awan ti rumbang ang mapabasol. No saan nga isumatlaan? Diyak pa'y naipapas ngayong parik na ti panagayat ko kankwana. Tadayamat nga mintirik na kanya kapong. Inaramin mo mati amin, apok. Amok, nga amok ang marikrik na dayta. Isunanaang, tasika tinagdasalan ti pungtot na iti inayo. Apoy a binaybayan na ti bagina. Gapulangi tinaramin kankwana ni nanang. Anya nga ita, kastuyan tinapasamak kankwana. Apok. Mapanag itayan na, apong. Kaya't ka makasarita ni tatang. Siyak daytoy, ni Mina. Mina. Un tatang, agpaimbag ka ha? Anak, agyamanap, taanda ka. Adak lang ditoy, manipod inyag da ka diti ospital, tatang. Apay, ngay, en hospital dakpay lang. Dakla kwarta ti mabusbus dito ospital. Di yo panunutan day tatang. Ti importante, maagasan kayo. Siyak ti makaamoy ti amin. Agyaman anak. Pagkawanan na sa itilikutan, tagatimantingay na aramid ko ka. Sikaita, tiyanda dito yung mga sasikaso at magpagpahagas kanya. Tatang, Saan ang may karik kanya? Tikas tungar aramitam anak ko. Nagrula Tado, tinakurangan ka. Nung mabalin lang ko nga esublik tinapalawas. Nagpapabawi ako, Mina. Makawan din ako tatang, awan ti rumbang nga idawatan nyo iti pamakawan. Patpatgan kayo unay. Iso nga aramidak ti amin tapno maagasan kayo. Marigatan ako na anak
ko. Jackson, kapalan. Saan, tatang? Mga asim ta lumaban ka. Kasapulan na kapay. Ang ororay dagiti kakabsat ko di balay. Lumaban ka para kada kami kadagiti kakabsat ko. Di ka ang sangit, anak. Naragsaka ko. Lupirang ta ipulang kun tibiyag ko. Ambok anapakawan na kun. Nabagitin nagkurangakan ka. Panpatgan ka unay-unay, tatang. Saan ka sumuko? Lumaban tayo. Amo ka tulungan na tayo ti Diyos. Awan imposible kan ko na, tatang. Mamada kagimbag kayo, pay. Para kada kami. Ngam nayawid mi pa ijabalay, kanataripato mi pa'y iti sumagmamano abulan. Di tamotten anariknak ti pamatad ti may sa maama, anabayagan at tinartarigagaya. Iti kaddanay ti balay mi, napunas anamin pinsan tinariknak asaam kadali tinaglabas atawan. Nariknak na ipatpatagnak matgayam ni tatang ko. Kalpasan laang ti sumagmamano abulan, pimusay ni tatang ko. Nasakit manang, ngam iti sabali abangir, naragsakak, tanay pariknakken kwa na tinalaus a pamatag ko, sakbay na impulang na ti bulod na abiyag. Intuloy ko ti obligasyon ko kadagiti kakabsat ko manang, kat ti pagyamanak kunay, at dapay abiyag ti patpatid ko unay nga apong ko, anang patpatid ker kanya, kadagiti kanito a panagriknak, kat sa anak na ipatpatid ti ama. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. Agyaman akunay iti anusyo anang iurnos iti surat ko. Nakaladladingit man tinapasamak. Narigat at talaga ti mapukawan iti nagannak. Ngam ti pagsayaatan na, nataripatom pa iti husto ti amam, sakbay nga impulang na ti bulod na abiyag. Kat narigna na tinalaos apa nangipatad mo kankwana. Sapay kumata iti mabiit, mapunason ti saam amarikriknam iti ipupusay ti patpatgam unay nga amam. Di Masakbayan. Narabian ka man na nag-away anak ko. Wan nga ron, tatang. Nag-overtime kami ngamin. Ababos umertun tabagay ada. Narigat no purulatan trabaho ti ininto na ram. Kasapulan ngamin, tatang. High school ni Jim. Madamdamalaang agkoleyon ton. Masapul ama isagana akti panagadal na. Wan, adaak ditan. Ngamdi ka unay mo't anak ko. Ang mga no ang sakit kay ti kasta nga arabidam. Kanayon nga agdanag ni nanang mao maipapankan ka. Didak ka di pakadanagan, tatang, takabaalak. Ika gumakapagturpusan ti anak ko, tapno nasaya ato ti agbalin ang masakbayan na. Talaga kanay akabaalam pa'y apagadalan ni James, anak ko.
Kabailak tatang, iso adi kay dumdumlaw, no kasta ka na yun nakamala daw nga agawid. Masapul ama na yun naktibirok ko para iti anak ko. Anya nga oras na si bangpit di anak mo idirabi ilakay. Nakaturugak mo't ngaminan. Pasado alas 10 iti rabi Adelaida. Nag-overtime da ka now. Madanagan na kaniada nga anak ta. Gapo iti tarigagay na mapagadal ni Jim nga po ko ta. Masansan mo't ti overtime na. Patayan na mo't ti baginan iti katatrabaho. Kasta man ti kunakan kwa na. Damdamagak pa nga ron no talaga akabailan na pa pagadalan ni Jem. Kahit uwan ko na naman. Nangato nga may interapaap na para iti anak na. No apay mo't ngamin akas jay tinagbalin agasat na iti ama ni Jem. Kat babaero nga raw na. Alangan mo't nga ibantay na ati bagi na iti na dya alalakay. Di na saysaya at laeng na nagsinadangam ti kanayon nga agtutuok dya anak ta. Gapoy ti aramay dyan nakaputot kan kuana. Naimbaglaan nga tanatulog nga anak ni Jim nga apukot asindong. Nagagat pa'y nga agbasa. Kanay tamat nga minti insuro kan kuana ti inana. Iso ati rumba nga surutan na. Sa apay ko bang road, tag na nayon ti kinasalunat ni Ada nga anak ta. Tapno may saganaan na anaimbag ti masakbayan ni James nga anak na. Sendong, awan ka di pa ni nanang? Awan pa yung karoon apok. Nga mamuklatan no apay. Sigurado ang nag-overtime manin edi trabaho na. Kaasimot ni nanang? Naibagak ngamin niyagbayad ako ni tuition ko yung bigat. Iso siguro ang nag-overtime manin. Sigurado na ita apok. Kaya't naman na yun ti masuswildo na tapno adamay tadnakan ka para kadagiti ka sa pulam iti pagadalan. Isungar na kadadala ka na yung bagapong tapno adamot gungguna ti panagsaksakripisyo ni nanang para kanyak. Husto day ta nga aramidam, Jem, apok. Iso nga anusam na anya ti maitad kan ka apok, what? Tati napatag ada pagbayad mo, ijay pagadalan. Wan apong sendong, di kay madanagan. Mabait man lang iti panagimpad ko, matultulungak mo't laang ni nanang ko. Anak, adto yan ti pagbayad mo iti tuition mo. Jay sobra, iso ti balon mo. Oray din ako nit ka ti balon ko, nanang. Kadwak lang ti mangan ita, tapno sana kung naggastos din to na reses me. Ay, saan anak ko? Masapon nga damot lang pagmeriendam. Alangan mo't nga agam ambing kantulatan kadagiti kaadalam. Saan, nanang? Saan naktulangan na rumuwarin din na reses me? Tag-review aklangan para iti quiz me inton malam. Ay, pasensyakan anak ko Pati si ka, may ramraman nga agsaksakripisyo gapula ang iti kinarigat ti biyak tayo. Sana problema dahi tananang. Tilangan pa nagpadalyo kanyak, dakil na ba nagdahi ta? Agyaman anak ko, basta agadal ka na imbag, tapno di mo tumapasaran iti kas iti kinarigat ti panagbiag tayo ita.
Day talaang ti mabalin ko nga ipatawid kan ka anak ko. Takas makita met, awan met sa ni kwa tayo. Mapanla makitaltalo ni apong mo alakay. Maawatak nanang. Di kayag nanag. Inton makatulposak. Siyak tumatan ti tumulong kata kayo. Single parent ni nanang ko. Isulaang ti mangisaksakad iti panagadal ko. Isungar aramidak mati amin a panagimped tapno saan unay a marigatan ni nanang. Manipod nagsinadakan ni tatang ko, saanan ang nakirelasyon pa iti sabali ni nanang. Taamken na amangan no maatumpong tumanan iti kas iti amak. Banag ababalawon met da apong ho. Saan ay ang agar-aram ni Tony ken ni Ada, Adelaida? Day tamot ti amok, apayaya. Wan ata, kasla na bayag matanday din na odi ayo umay na diti balay. Makumikum nga tayo ti trabaho na. Wan no agkit kita dalangan ken ni Ada ijarwan. Imposible lakay. Makita mo ta nakasubsub iti trabaho na ni Ada. Dandani din na pa'y kayat ti ag day off no mabalbalain. Sapay nasingput abaraw da dya aton eh. Ada pa'y natalga na trabaho na. Apay, saan nga taakayat ni Ada aya? Yak man amulakay. Sigon iti napaliiw ko. Manipod nagsina da Ada kan ti ama ni Jem. Kaslawan mo tanusam ni Ada makirelasyon iti sa balay. Amangan mo't no ay ayatan na pa'y lang ti ama ni Jem. Kat no perme iti pa nakapasakit na iti panagsinad gapo iti panangisukat na kadagiti agi na iti sabali a babae. Imposible, ganda pa'y panagayat na iti day dya lalaki. Ay, Ti ko namkit day, ang mga noamken na, ang makatumpong tumanen iti kas iti day dya alalaki. saan nga agpapada dagiti lalaki, Adelaida? Kasaritab to adya anak mo. Taisulaang mo ti makasungbat iti sa lunsod mo. Madamag ko man laang, Ada, anak ko. Ti anya tatang. Apay ngay ajak meten makitkita sumarsarong karditi balay ni Tonay. Saanan nga umay dayjay tatang. Taimbagak nga awan namnamaan na kanyak. Na, apay ngay anak ko, kat kasla nagsingpot-bot ni Tonay iti panagkunak. Kan kang runaan na, at dapay natalagad at trabaho na. Oh, di adda ko man ti makatulong kan kano kaskasanaw. Nariga, ti makigasang-gasat tatang. Adda anak ko, idinto tabaro ni Tony. Ay, awan matid problema iti dayta. Man ano kumangay. No talaga nga ipatpatag na ka, o di ipatag na matngarod ni Jim nga anak mo. Diyak pa'y nakasagana tatang. Kaya't ko nga ipamay sa ti atensyon ko iti anak ko. Mga nunam na maamot asublian na kayo pa'y nga agina jay ama ni Jim. Uray agsubli, diyak kayatan tatang. Naiturod nan tinanglo ko kada kami iti naminsan.
Patsyak akabailan namanen nga ulitan dayjay. Kasano ka nga ron ang makasarak iti katakunay-nay mo iti biyag, no kastamot ti adda iti panunot mo, anak ko. Advance ka launay mo't nga agpampanunaw. Agsigsigurado akla ang tatang. Naragsak kami nga agi na iti kastoy akasasaad mi. Saan na nakasapulan ti anak ko ti ama? Daak mo't amang iparparik na iti pamatag ti maysa nga ina, ken ama, ken ni Jim nga apo ko yung. Hoy Jim, anya pa'y aramidam. Umay kan ata mapantayon iji kantin. Da kayo latan sila. Napsugak pa'y. Kan, ada per aramidak. Aday ta ka manan. Amuklatan. Di mo man kayaton ti aggastusan niya. Masapol ngamin nga gimpedak. Tapno saan nga amin nakasapulak kat dawatak ka ni nanang. Wen, maawatan ka. Ngam saan mo ta mabaling nga iturturod mo tibisin mo. Hamangan sakit ka mo titikas ta nga aramidam. Saan sila? Ado tikinan ko itagsapa. Iso asaan ako ni agreses. Mga anak tulat taninton lunch break tayo. Okay, sikati makaam mo. Ngam naada ka sa pulam, ibagamla ang kanya ka. Tanakasagana ak mo tatumulong ken ka. Nakababain ba ikit-dikin ka na sila? Nagadun tinaitultulong mo kanyak. Hawan ti rumbang apagbainam. What are friends for? Sige. Kat agyaman akmanan kan ka, Sheila. Apong Adelaida, talagang sa amad ditirik na ni nanang. Saan pa yung amin nabimangon? Lubod ako. Nakita mo't nga na si Mangput idirabi Naarbisan ka nung amin idinaminsan nga aldaw. Sigurado nga rod asahan na sumrog iti trabaho na apong. Hawon apo, apay aya. Kuha nga min apong. Naikarit ka ni apong Maria, amapan kung tutulungan niya agdalos itarubayan da, katang danan nak kano. Kasta iya apo. Wan apong, so kastulangan. Mapan ko pa'y pakanan ni nanang edi kwarto na. Tapno saanan arum-rumwar. Kat ibagak nga aginanalangan ni agmalmalam. Tapno makarwara kapong. Ilalamot niya minti itang dan kanyak na apong Maria. Isupay paggatang iti agas ni nanang. Mala, adakan ka no kasano ti pamayam tapno makapan ka iti papanam apaw. Ang aganad kawan. Wan apong. Hala, isagana tayo nga rudon ti kanon ni nanang. Tapno maipan kun iti silit na. Amang ano mabisina na apong. Ngam di nala kaya't ti bumangon tamaditirik na. Alamabit lang nga ron apaw. Ta isagana kun ti ipakan mo kaninanang mo. At dadagiti kanito asaan amaliklikan na agsakit. Kasta unay ti asik kaninanang. Naimbaglaangan, ta dadagiti tao anaayat amang tultulong kada kami. Pasaray ayabandak dagiti karuba mi, kat komporme nga iparamid da, wenno pangibaonan da kanya, sadak tutang danan. Dakkel at tulong ti matmat gadakmanang, gaputa makaulurnumak, para kadagiti daduma ka sa pulak iti panagadal ko. Adamat ka adalak, isu ni Sheila, nasaliwanwan ti panagbiagdamanang,
Ngam saan na agpilpili iti gayem, uray no marigrigat, akas kanya. Jim, lunch break kan. Inta manganan. Adabalon ko sila. Nagluto itay ni nanang ita adobo. Iso ti binalon ko. Wow, nagimas matan. Mabalin nga agsangot amangan. Ah? Di mapan ka aglansyo sa kantin? Kumatang aklaangan, taglang lang taamangan. Ah? Kaya't ko nga minji si daem. Mabalin ti makipangan. Ala, addakan ka dayta. Ngam di ka pa'y ka din na uma. Kanayon na tunggal adobo ti sidag, makisinsinukat kay ti sidaan. Basta, kaya't ko nga minday tabalon mo. Orayan nak dito ya. Matanak kumatang itimakan. Taaglang lang taamangan dito sirok ti kayo. Naimas ti mangan ditoy. Nang runa, no adobo ti masida. Alang arod, mapan kan, tapno makapangan tamutin, Sheila. Jim anak, dandani ka na agturpos iti high school. Wan nga rod nanang, katgapo tayo ti panagsakripisyo yo, tapno makaadalaklaan. Obligasyon ko timang paadal kan ka anak ko. Kayat ko nasaya ato ti agbalin ang masakbayam. Awan sa ni kwa mabalin ko nga ipatawid kan ka. Daytoy laeng, ti panagturpos mo iti panagadal mo. Aywan kayam, anya nga iti kayat mo nga alaan a kurso anak ko. Kaya't ko tagadal kas caregiver nanang, tapno makatrabaho ka dagos. At nga minji manong ti kadalak nga agpapaya caregiver, kat ado ka no tagkasapulan iti kasta ita nanang. Kandakdakkel pa iti tiyan sa makapan iti sabali apagilyan. Kabailam nga ta anak ko, narigat ti agtaripato iti masakit. Kabailak nanang, kaya't kumot ti makatulong kadag iti masakit. Kantap na adan tumot mang taripato kada kayo kada apong bakit, lakay. Ala, adakan ka no anya ti pagasmam anak ko. Kan nasaya at ti panggap mo. Iso nga ammo, nga ipaay ti Diyos, dagiti arapaap mo iti biyag. Baka talaga iti anak mo, ada. Talaga nga imalakan ka. Apay matanak ko nayo day tatatang. Agasam, ta kabailan na paggidanan ti agadal ka nagtrabaho. Ayat na lang adi ka marikata namang papaatal kan kuana. Dakkel a pagyamanak day ta iti Diyos tatang.
Tauray siya klaang tinangisaksakad iti panagadal na, ken nang padakkel ken kuana, di makkel anatulnog ken napnuan arapaap. Agpaiso da itaada. Agasam, tatalagan sa kayat na taga-abroad no may kan iti gundaway. Saan nga adayo ang mapasamak day tatatang? Tapursigido di apukuyo. Kahit mamati akaw, anasaya at ti panagbiag ni Jim, anak ko. Amok atarabayan ti Diyos kadag iti amin na kayat na mapasamak iti biag na. Agyaman akmat kada kayo kaninanang, tatang. Tas saan da kami abinaybayan nga agina. Ada, aging nga daangas me iti inam, saan da kayon to abaybayan, anak ko? Ada kami akanayon anak kasuporta kada kayo nga agina. Agyaman ak tatang. Kat namnamaan nyo met, akaraman kayo kadag iti arapaap mi iti biyag. Saan ka kadi amarigatan nga agad adal kan agtrab-trabaho, anak ko? Saan, nanang? Nagmayat tupay. Agad atalak lang arudan. Ada pa'y sweldo kiti pagtrab-trabahuak. Impamaysam ko malatan tinagadal, anak ko. Amok anarigater aramidem. Saan, nanang? Kayat ko ngamin nga relax kayo matan. Sana puro trabaho tapno makaadalak laeng. Katinton makaturpusak, agtrabaho ak to dagos. Ada ka no pangirekomendaan kanyak jam amok nanang. Nasayat da ka no a pamilya. Agabrod nga minan kat masapul ti kasukat na iti pagtrab-trabahuan na. Ni, nagsayaatan ngay, anak ko. Ada-adagos agur-uray at trabahom. Hawan nanang. Masapul ko ti mano atawon ni experience may papaniti caregiving. Kat inton mabalinan kan nakasagana akon. Agaplayak tumutin iti abroad nanang. Talaga kayat mo ti agabrod, anak ko? Nanang, kat day ti may sa akalaka na pamuspusan, tapno makapanak iti balasiw taaw. Alang nga rod, Jim. Ikararag ko iti Diyos, tasapay ko matamatunoy mo dagiti arapaap mo, anak ko. Nakasarita kong dagiti anak di pagtrabaho kas caregiver. Agpaiso, anak ko. Anyang iti panagkunam kadakwada. Nagsasayat da nanang. At daday di abroad. Kat ti amada ang masakit ti pasyente. Adamot kadwami kabagyanda agserserbi a caretaker iti balay da. Apay, anya ayati kasasaad ti amada, anak ko. Bedridden nun nanang. Ada sakit na. Kan lakayan. Isa kasapulan dati mang taripato kan kuana. Nasisingpat ta ka no, kung natin nang i-rekomenda kanyak. Kat napanagtagak day ta, idi nakasaritak ida iti video call. Ay, say-saya atam nga rod ti trabaho mo, anak ko. Iyarig mo akapamilyam ti tartari patuam. Nanang, kaya't kumot atulungan tagbali na pasyente, kastamot ang dagit anak na iti balasiw tao. Babay ni ti panangisikasok anaimbag itamada. Mamata kada ito yung tirugiti na imbag agasat para kada tayo kada apong, nanang. Kat ikarik, ipaayan kayo iti nasaliwanwan na panagbiag, apaman amatunoy kon dagiti arapaap ko. Ti adigi ti pagtaengan ti inas-asikasok. Adda amin dagiti anak na iti balasiw taaw.
Kat ti kayat da maala nga ag-caregiver iti amada, kat daytay amuna nga isakit ti amada. Inaramid ko nga rod amin akabaelak manang, agingga iti naglabas ti 2 atawan, pimusayan ti amada. Kunak no dayjayan ti maudi a panagpaay ko kadakwada, ngam saan mo't gayam manang, ta isuda ti nagserbi arangtay ko, tapno makapanak iti balasiw taaw. Isuda tinang tulong kanyak. Kat ita, agpapaayak a caregiver ti may samat laeng akapamilyada dito'y Canada. Makunakmat nga ininutan a maragragpat ko dagiti arapaap ko iti biyag manang. Pinagsardeng ko matan nga agtrabaho ni nanang, kat isun ti mang tartaripato kada apong ko abaket ken lakay. Makunak ang maipapaayak moten ida iti nasaliwanwan a panagbiag, manipod adda akon dito'y Canada. Kararag ko asapay kuma, tamataginayon ti salun at da apada-pada dita Pilipinas, tapno mananamda pa iti parabor nga impaay kanyak ti Diyos. Daytoy iti padas ko manang, katagyamanak iti panangurnosyo iti surat ko. Amok arugi paylaang tinaimbag agasat adimtengken ka. Nasingpet ken natulnog ka, ken manangipateg ka ngamin nga anak. Kang runaan na, nagagat ken desidido ka amang tunoy kadagiti arapaap mo iti biyag. Kanayon ako mararag ka iti Diyos at arabayan na ka iti amin aganwat mo iti biyag. Di Masakbayan. Pasensya kan ta narabianak ka nagawid, Ella. Ado ngamin ti inring Pasko at trabaho di opisina. Kat, nalpas mo nga rod amin ang masapol amalpas? Ingkarkarigata ko ngayon lepas ta masapul da ngamin, first hour inton bigat. Kasta talaga no si katimakin trabaho. Masapol nga iring pas mo talaga. Ayan ta anak tangay. Nakaturugan rabiin. Itay pa'y urayon na ka. Sana bale, ta bumawi aktukan ko na ito nawan sa rak ko. Rumbang laeng, amumutan di anak ta, naglaing agpasugnod. Siyak ti makamu, Ella. Di kagdanag. Wen ka di. Ay, wen gayam, imawag itay ni nanang. Siya kung tinawagan na taam muna ka nung adda kay ti trabaho. Oh, apay ka no? Kimaro ka no ti arthritis ni tatang Ruding. Isa man nung aldawan asaan ang nakatrabaho. Awan sa kanon ti igatang da iti agas na, isa bumulbulod iti kwarta. Agin bubulod da pay lang, kat sigurado asandan tumutla bayadan. Alangan mo't apabayadan pa'y laang. Amo mo't asaan da mang ibaga no addaan da. Sige, agi patuludak iti kwartada inton bigat. Adanta impawit ni Chito a kwarta. Anya a kwarta? Kenapa ang nagipawit? Inawagak namin di asawa na idikalman, imbagak di sa Adam. Masakit ka, kat kasapulan ti maigatang iti agas mo. Anya? Ay sus, apa ang ibaga ka pa'y laang piling? Agimbag tumot laang turikrik na nakapabain pa'y kit din kadakwada. Anya ko matipagbainam ngay, saan matakanayon amang ibaga kadakwada? Oray pa'y piling. Anya lati amom no adakit din maibagbagada. Kaslawan sirbik nga asawam ata makamkamtod tamatlaan. Saan mo ka di apanunuton dayta? Maawatan da ka. Masakit ka nga rod. Asino nga iti pagkamangan ta no saan nga isuda? Ngam saan mo asansanan? Bakit? Tanay, nakababain iti anak mo. Nasingpot ni Chito. Maawatan da dayta. Amo na mo't ano awan-an nayam kat agtrab-trabaho ka mo. Diyak lang amin kaya't nga adati makunana. Amangan kit dino pagarupon na adyak kabailan nga ipaiti ka sa pulam nga inana.
Nay, papanamlakay. Saan aya na sakit pa laang data sa akam? Mayatain, kung naktumot ngamin kang ka, makatrabaho akaw. At dati masapul alipasan mi kan ni pare Ilyaw nga jay balay da Mr. Kraus. Sigurado ka. Ang mga nupilpilitam laang. At dapay mo tigatang ta iti kasapulan ta kan para agas mo nga intad ni Chito. Piling ka ba ulakaon? Narigat no sa aktula agkute into na ibusan tig igamam akwarta. Arumbang kumapay ang mabayadan tati binulod mo kan ni Chito ta nakababain ija anak mo. Aday ta ka manon. Malakit day, mapankan no ka ba alam? Ado pa lang nga ibagbagam. Day talabain mo ti agadaw. Sige nga raw. Tanay, nas ka na mairing pas main ti masapul nga iring pas maijay balay da Mr. Kraus. Tatapay agor oray asabali at trabaho mi kan ni pare Ilyaw. Basta di mo pilitan no di mo kabailan. Kan kitaam dagitakan kanam. Tapno saan manon adumikar day taan-an na yam. Kumusta nga tamot tanda nanang? Nalaing nga ta ni Tatang Ruding? Nalaing siguro na. Ta saan damat na imawag? Sapay bakit kan lakay dan? Ni Tatang Ruding launay. Lakayan ngam ikagkagumaan na pala ang tiagkarkarpintero. Rumbang laang Pangalaan da nga iti kanenda no saan nga trabaho. Ikagumaan na tayo nasawa na kat nga ron ni nanang ko. Alangan mo tasyak ni Mang Biag kadakwada. Sadamot lamang ibagakan ka no talaga nga awananda saan aya. Mabain mo't laang ni Tatang Ruding. Rumbang laang ata kinayat na mo't day ta sitwasyon. No di na ko mainasawa ni nanang ko o di saklat ako matimang bibiyagan ka ni nanang. Tumulungak, wan. Ngam saan mo't nga amin na katsyak ti mga ipaay. Nasimpot mo't ni Tatang Ruding. Makita mo't no kasanong agtrabaho tapno dalaang maipaima na ka ni nanang. Kan saan aga putadan asawa ni nanang kat saan mon atulungan. Ikamlat ta idaa ta damot mabalin mo nga itad. At dangamin dagiti kanito ang mangibaga kada kami iti kwarta ti katuganga nang runa no saan ang makatrabaho ti stepfather ti asawa ni Tatang Ruding. Mangtad mo ti asawak manang namnudad duma at dalat tamakunana. Nasingpot ni Tatang Ruding nga stepfather na. Isunalaang kasaan mo't abak nang anang asawa kan ni nanang tap na maipaay na ti amin akasapulanda. Nga makita mo't no kasano nga agsal sa lukag para kadakwada adwa. Ken naasikaso pay iti katuganga. Ay na, ada ka mo't gaya man lakay. Sa anak pa'y anak kaluto. Madmading amin tiriknak. Nay, apay ngay. Anyang amin ti inaramid mo ang nagmalmalam. Ang mga nagbanog ka mo't iti husto tanay, aguyak ka pa yan. Nagkarkaraid ak amin dit arwar itay. Pagamuan takalat ang nag-arbis, iso na arbis alakunda. Ay, sos. Takasla, makatrang-trang ka, swak mo taon. Dahil tanda ka na yung ibagbagak kan kapiling. Saan abali nga awan ti kwarta basta awan ti agsaksakit ka data? Apay, kaya't ko nga ron mo ti agsakit.
Kan gagangay lang da ito, itanaarbisan akit nga rod. Ay unay kan. An nadamot tabagim apiling. Nagtangkan to mati ulam. Nawanak dito balay tila aramidam. Amumot ajak kahit nga agsaksakit ka gaputa. Gaputaan niya. Gapumanan ka ni Chito. Saan mo akayat nga ibaga na abaybay anak? Amumot lagayam. Kaano aya amaikat mo dagita pampanunutom rudeng. Agasawa taan. Natural. Tartaripatwen na kanalaing. Tsakla kayat nga dati makuna jay anak mo bakit? Iso ano makamkam ta? Tsak kaya tamang ibagbaga ka kadakwada ita asawa na ta kaslaak la marunuraw itinalaos abaen. Amok bakit nga raramidam ti amin? Isungawan ti rumba nga panagnakam ka ni Chito. Tanasaya at ka nga asawa, Rudeng. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Ay na, medyo madingarod-dirig na kanak ko. Naarbisa na kinikalman. Ni, kitain nyo Ang mga nagsakit kayong matan. Aping amin. Anya ti inaramid nyo, tanaarbisan kayo. Nagkaraid aklaan mo't inerwar. Awan mo't gamin mararamid ko no awan dito'y di tatang mo arudeng. Apay, napanan na aya. Napan nagkarbintero anak ko. Taday tamod lati ang muna trabaho. Naimbag nga raw tamayaton jay saka na. Nasayat mo't nakasta. Anadan nyo mo't tibagiyo Sapay, nagadayo taayan ko di taayan nyo. Kun saan nakasla ka na maka-absenta ki di trabaho. Isungor nga adda dita dita asawa yo. Awan ti makunak ka ni tatang mo arudeng anak ko. Naasikaso kun kabailan na lakit di nga aramidon. Isu amin ti agaramid. Rumbang laeng tabakit kayon. Napigpig samot la tibagi na angam da kayo. Di na ka di pagdanagan anak ko. Di nakbaybayan ni Rudeng. Sige nga Rod. Nadda masapol yo, umawag kayo laeng nanang. Naadda ti trabaho, katsak masungbatan ti telepono. Ni Ella, ti awagan nyo. Kumustada ka no dananang? Madi ka nung arotirik nana. Binagak man din nga nadan na tibagi na. Mga nukutima nakutin Amumutan ni nanang, saan makatan na no da makitkita na trabaho. Day tangarod kat. Amumot adyak kaya't nagsaksakit. Saan maliklikan dayta? Di ka kadagdanag tadamot ni tatang Ruding ijay. Amo ka din nabaybayan ni nanang. Nagastos nga mintag sakit. Nangina dagiti agas. Pati ti ma-ospital. Day tatilikliklikak, tawan mo tinamnamag ang makatulong kanyak. Tawan mo ti masno patrabaho ni tatang Roding. Kanlakay mo ten. Adda ka asit ti Diyos, Chito. Saan ospital ni nanang? Iso adi mo man pampanunutan dayta. Tinapatag, adda mairwar no adda pagkasapulan. Ay napiling. Nabayagan day taoyak mo. Kung naktumot ang mapantag pa-check up. Kagangay lang nga uyak na ito. Saan ka kanya madanagan? Kamot lagim imbagain. Nagadun nga agas ti na tumarmong ng kaslawan mat epekto na. Urayam kami na.
Apay ura-urada nga ron. Abay ka ti uyag kaya. Siya ti marigregatan tunggal kasta kalkalan ka. Ang mga nanyamot tanday ta. Mapantalaan nga ija ospital. Dulami na pang panunutam. Saan ko Ay, sus. Ay, saanan ang mapalinday ta kinatangkan ti ulong pilay. Ipankan ija ospital. Ninanang mo tumawawag. Hello, Nanang. Hello, Ella. Siyaktay tao. Saan aninanang yaw? Ne, da kayo mat gayam tatang Ruding. Nakaawag kayo mat. Wen balasang ko. At nakadidita ni Chitaw? Awan, tatang Ruding. Ada iti trabaho na. Apay, ada ka di masapul yung ni Chito? Awan mo't kitay. May sa talaga si kalaang tiranta ka makasarita. Si kalaang ti pangibagaak. Tsak nga kayat apagarupan ni Chito abinaybay ti inana. Ha? Apay tatang, anya tinapasamak? In-hospital ko ni nanang yaw. Anya? Apay tatang Ruding, anya tinapasamak ka ni Nanang? Nakaro nga minti uyag na balasang ko. Kanayon pa'y akalkalan. Agam di kay agda nagtamatamtamingan. Inyawag kulaan tapno maamuan niyaw. Gamawanan ti rumbang nga pagtanagan niyaw. Mamati ka nasaya at ti kasasaad ni nanang yaw. Kasta ka di tatang Ruding? Nasaya at mat na rod. Di kayag danag, tasya kunti mangibaga ka ni Chito. Nariknak no kasano ti panagdanag, ken panangyari kahana iti katuganga. Di naman kinid daw, amok adi na paman kayat amaamuan ni Chito ti pan naka-ospital ni Nanang. Ngam masapul lata nga ipakaamok. Kat kasi ti sigod, kastaman una yan ti pungtot ti asawa, apaman anaamuan na, tapagarupon na abinaybayan ni Tatang Ruding ti inana. Saan kami nga rudan ang nagtaktakpay manang? Nagbiyahe kami adagos anapan iti lugar da katuganga. Anyati ko na ti doktor. Apa ang ospital ni nanang? Anyamin tinapasamak tatang Ruding. Nabayagan nga ibagbagak nga agpakita kamin iti doktor ngam nagkadkad mo tinayaw. Kung na nagagangay lang nga uyag ti marikrik na. Ha? Anya? Pagamuan, takalkalan mo tayo. Kanadla ko kasla saan una ang makaangas. Isungain ka gumaakon ang inyong ospital. Kat, anya ka no ti sakit ni nanang, tatang Ruding? Pneumonia ka no, Chitaw. Ella. Ha? Anya? Kunakon kat, nabaybayan nga uyag kan panatang dayta, isa ang nagtinag iti kasta sakit. Apay, anya kami tinararamid yo. Binuya yun ni nanang agsaksakit iti manungal daw.
Chito, talangam kumamot ti panagsasaom. Awan ti mangayat nga agsakit ni nanang. Pudno ti kunan ni Ella, Chito, Barok. Diyak kayat nagsakit ti inayaw. Matlagayam. Apay nga rin italanga in hospital yo. Tawan busbusan nyo, inyawag yo kumakada kami tas sinukon mi ni nanang iti balay yo. Ngamti kasta binoy buya yo lata na marigrigatan ng gapo iti sakit na. Chito, Ay, pasensyakan, Barok. Diyak nagayatan ti amin. Ala, agawid kayo pa itap na makainan na kayo. Da kamin iti asawak ti makaamok ni nanang dito ospital. Chito, saan kumamatakas niti panagsasaom ka ni Tatang Ruding? Nabainan pa'y gapo kadagiti insawang mo itay? Pudno mo timbagak sana ya. Apay, di la masikuranan adang denggen na ti kanayon na panaguyag ni nanang. Inyawag na ko makadata Tadatan tinang hospital ko ni nanang. Mabalin ka di adang ganak pa'y. Saan ang nagayatan ni Tatang daytoy ang napasamak? Asino ko mga asawa ti mangayat nga agsakit ti asawa na? Kan may sa, in hospital na mutan. Anya pa'y kumati pagpupudutam. Relax ka kadilaang. Saan na maala da ito iti pinudutan iti ulo? Nakakaasilakat nga rod ni Tatang. Takayarigan na binugaw mo nga agawid. Gonggunana talaga masuruna kami kan kwan. Tabi na ibayan na ti inak. Kada kasarita kayo, Bit? Maipapan itian niya, Barok. Nakasarita kong ti doktor. Mabalin ka nun arumwar ni nanang inton ka ni kadwang aldaw. Nahinasaya at nga ron ano kasta, Chitaw. Mabalin ka di nga ikuyog ko pa ilang ni nanang ijaayan mi. Kaya't kung ijay ngagpaimbag. Nasaysaya at ijay tamataripato ang naimbag ni Ella. Kasta ka niti kayat mo, Chitaw. Wen, kayan sigurado nga awan tumot lang ti maigatang nyo iti agas ang masapol at tumaran na. Siyak ti makam mo, tamok mo tadiyo kabailan agatangan amin dagiti maireseta nga agas ni nanang ko. No day tati kunam. Kan ti amom amakapasaya at kankwana. Ala nga rod Chitaw, Barok. Nasaya at mata nagkinaawatan tayo. Para matlangit ipagsayaatan ni nanang ti pampanunutak. Agsina kayo pa'y laeng, aging gayt agimbag ni nanang. Kas itinako na akong Chitaw. Ala no day tati pagsayaatan ni Piling. Sa anak nga agkad-kad, Barok. Ti planom, Chito? Wen? Kasano laangan ngay ni Tatang Ruding? Anya laangan ti makunana ngay? Anda mo tayo maaramidan na. Di nantubay kabailan na bayadan ti bill dito ospital. Sakbot la amin. Isa arumbang lang ati kayat ko ti matulok. Mangmangag mo ka di ti bagbagam, Chito. Kaya rigan na nga inikat mon anamin pinsan ti karbangan ti asawa ni nanang. Apay, gapo ta si kati naggastos dito ospital? Pagsayatan lang ni nanang ti pampanunutak, Ella. Nagkunakan ka pagsayaatan ni nanang dayta.
Ti kunam, agimbag ni nanang no pag sinaam ida ken ni tatang Ruding? Amang ano nakarkaron ako mapsot no awan ni tatang Ruding iti dan nana. Lakay ken bakit dan. Makita mo't no kasano ti panagpinatag da adwa. Titunggal maysa ti pagtataudan ti pigsa ken kinasarantada. No pag sinaam ida, amang ano nakarkarong agbabawi kanto, Chito. Ela, Ti panagayat da iti tunggal maysa ti mang papapigsa kadakwada. Di mo ko maipaidam da ita kadakwada. Saan aga po si ka ti makakaado amang gasgastos kadakwada kat ti kayat mon ti matungpal. Respetuan ko mamot ti asawa ni nanang, Chito. Saan mo nga ikatan iti karbangan? Piling, bakit makaruar kan dito ospital? Ay, agyaman nak. Makapasikurte agyan dito ospital. Sapay saan ka mabalin nga agbantay tagpada tamot a senyor. Saan abale at damat da Chito anang bantay kan ka? Kat pagyamanak unay da ita kadakwada. Kung naktumot kan ka, anasaya at nangaagasawa. Ay, anya ngay nga oras, arumwar tayo. Napanlabi na yadan da Chito kan ela ti bilmo diti ospital. Kalpasan na, makaawit kan taon. Nasaya at nga road no kasta. Nay, Piling, di mo baybay antibagay mo eh. Mangan ka iti ado. Tapno agimbag ka adagos kat agsubli ti sigud apigsam. Mangan ka iti oras, Siyempre, taada ka kat nga rood akadwa kamangan. Sana ya. Kuha nga min, Piling. Kinid daw ni Chito, yawid na kakanupay lang iti lugar datapno agimbag ka adagos. Anya, kat si Kangay. Ay, kat mabati ak ata si kalaeng ti itugot da. Imanugot ka iti daytakid daw na. Adda ayamat maaramida kat anak mo tinagkid daw. Kan maysa, iso tinakakaamwa naggasgastos dito ospital. Awan mo't karon ti kabaal. Saan? Diyak ko ba nugot nga agsinat Saan aga po tayo iso tinaggastos? Kat matulog amin na nakayat na mapasamak. Piling, bakit? Maawatam ko madyanak mo. Para iti pagimbagam ti pampanuno. Saan? Saan? Diyak kaya ti mayadayukan ka. Patayan daklaangan. No isinadakan ka, Rodeng. Nanang, nabayada kong tibilyo. Makaruar kayo dito ospital. Wananang, maimbagan kayon ton iti husto. Alan, Piling, agpikat kan bakit mapan kayaw? Saan? Saan nakasumurot kadakwada? Piling. Kayat ko ti agawid iji balay me. Naawatan niyo. Nanang. No ti ginastos mo dito ospital ti pampanunutam. Bayadan minto. Ikarigatan mi abayadan. Basta sana kami apang sinaan ka ni tatang mo, Rodeng. Ay, Piling, bakit? Pang-aasim. Agtungpal ka kumanoan ni kayat ni Chito ang mapasama. Saan, Rodeng?
Pag sinaan na takit din, patayan na klangan pag sinaan na tadwa. Tasin mo yung tinaguna pag sinaanda kayo kanitatang Ruding, nanang. Kadagdadata mo akas na ti kayat ang mapasamag ti asawa ang balasang ko. Ni, saan na kasta? Saan da kayo apilitan no diyo kayat? Saan ka di, Chito? Ha? Chito, kasarsarita ka. Saan nanang? Saan na kayo apilitan no diyo kayat? Pasensya kayo nanang Pasensyahan da kon. Tatang, pakawanin da ko makadagiti na isawang ko kada kayo iti kalabas. Italaan na panagnagak no kasano ti panagayat yu ti tunggal maysa. Jak itulok asyak ti makagapo. No apay amarakrak tayo tapin na tagyaw. Nay, awan ti herumbang nga ikidawam iti pamakawan, Chito. Maawatan ka, barok. Maala, umay kayo, nanang. Taitulod na kayo ni Tibalayo. No kasta, saan ako napilitan na sumurot ka na kayo? Di yun ipilit ang panawak nito'y lugar mi ni Tatang Yaw. Saan na nanang? Adamat ni Tatang Roding amang taripato kada kayo ditoy. Amo ka din na kayong tubaybayan Apolos. Ay na, agyaman Chito, barok. Agyaman no kasta, anak ko. Awan to ti mamagsina kada kayo, Tatang Ruding. Nanang, nang runa kat amumi anapud no, kanasinaw ti panagayatyo iti tunggan maysa. Naimbaglakit din, tanaawatan mo't adagos ni Chito nga asawak, tiing kisiim ko kankwana, iti dayda ka nito. Kat dinan impilit ti kayat na ikuyog mi ti inana iti lugar mi, kat mabati ni Tatang Ruding. Tinaramid mi kat di, linawas na agawid kami iti lugar da Chito, kat agdiwas kami matlaang iti malum ti Domingo, tapno makapagtrabaho kami matlaang iti kabigatan na. Tapno saan matan apagdandanagan ni Chito ti may papan iti salon at ti inana, napagnumuan mi apagsaldanan mi laangan na agtrabaho ni Tatang Ruding, kat ipamaysa na laangan ti panangasikaso na kaninanang, tada kamin ti mangipaay iti amin akasapulanda. Gapo iti kasta a set up, na ipamaysan ni Tatang Ruding ti mga asikaso iti katuganga, kat nakita mi nga agpada asim marantada adwa. Namin pinsan meten anapunas ti negatibo arik na immukuo iti barukom ti asawa, iso nga agpapada kamin anaragsa. Sapay la kumamanang, tanakaibati tinapatag nga adal ti innak in salaysay. Makapasalibukag rik na ti pakasaritaan na inkainbinglay dito'y programa tayo. Laglagipon tayo kumaakanayon at itao, no sumalugan ti pigsana, kay kayat nan ti adda iti den na, ti patpatad na. Kasta ti sitwasyon ti katugangam, ken ti stepfather ti asawam. No bilang ta impilit ti asawam ti kayat na idi mapasama, jakla amon pagayam ko, amangan no adakit din dakas ang napasama.
Sapay la ko mga rod, ta umatidog pa'y ti biyag ti katugangam, kastamot nun ti stepfather ti asawam, tapno mananam da pa'y ti imnas ti pinnatid da adwa.